RVA lisusete nalusegetiasu timrithimukwatiama abama yizanzabu ajusute hwa nyenye zaiti hwa RVA lisusete nalusegetiasu bukwabi segukhu sathuglama naloduile davunya amuthidi kwa kamdi pudaw lophekwa wusami metiama tipa yoha ongthwe kwa bi sathuglama segukhu naloduile Kwa nani wacha ongtwe misungalo to kwa kamati mukwa usami mesu ngo RVA lisu se kwa juni usa bek mada de ma chamada de ma usa bek uye de ma sni suje aji tili mago de manani ngano be akje gu jo de ma mami tama ngo ti tsungani COVID-19 ba ma nashi to zo ma chinga ma pudo ni tili gudu subu gu wakuni gi ma wakfu madaoshi iji tili iji kwa RVA lisu se Radio Veritas Asia lisu service ba ma ko juni wosa bek de tinili tili chama ge ma misa yi ge ma nani aku ha be ge ni ma be ge gudu be ga ku ji ma mami de mango de ma de yo atamata ngami tili shamu be ge ne shanga atamata ngami tili nana wa de mango aku je go janga ko ma putu ni lisu service lisu se kwa mi mesu mapabu bi mamabu aji suge wusa renchi musu gamdi mukwa nani madana ni lisu shi madanya ma mo tumango yo halwe chukwa ngami lisu shibo jiji aku nyadama ngalo itsu kwa nani tili na shi to zo ma tsu kwa tili lisu se kwa joni aku se tu se ni tili mami chada ma nani aji su be ke aku jigu joma ngasani mada ibu aku tili se tu dugu tili se go ne shanga tukwa nani tukwa kamdil lupfu kwa musami medma likfuche kalango wakuni kwa boda kwa nani khonampu ti chajugu tukwa kamdi ti chajugu dili shasu muso zanwebu thusu wana mabe dili kamdi kwa nyadma kamdi kwa dili wa thusu adma dili shigu jwanga ajinani liso nani mada liso zanwebu nani mada nyoshinga iwa ga dili RVA lisu se kwa juni mami chada matali nana wa mapudo ni aku kachinyanga besene dili aji sudege khokwa bene shanga khashamo yowa RVA lisusete naluseglasu yizanzabu ajisute khashamuwa ajisu khokwa tia